twabasuhuje uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali twagusuhuje. Uri diaspora nawe turagusuhuje. Reka tubahe ikaze nongere mbafate mbasubize ku kibuga cy'imirwano. Ngiye kubaha amakuru ya nyayo hariya ku kibuga cy'imirwano. Ese bimeze bite ko M23 noneho ivutaguye cyangwa ibaze nta kinya bariya ba FARDC cyangwa abanzi bayo, kimwe n'abafatanyabikorwa bayo nka Wazalendo, FDLR? Ndagira ngo nkubwire M23 yongeye gukora amateka. Kare nibwo bari bigeze cyangwa bahirahiye kubatera bitabaje ibikoresho gakondo, harimo amasuka, udufuni n'ibindi bikoresho bya gakondo bitandukanye, harimo imihoro n'ibindi. Babakubise barabandagaza, ariko baza gutera M23 uburakari butigeze bubaho. Nukuri M23 yabibatse ubundi irabahuragura, cyane cyane ko isanzwe ibahuragura kandi bitabaje bya bikoresho bya gisirikare birenze. M23 yongeye gukubita itababarira umwanzi. M23 yongeye guhana umwana itamukozeho. M23 ikoza gashya kuri FARDC. Ibyo byabaye intambara yabuze gica, aho bari babagabyeho igitero bitabaje ibikoresho gakondo, niko kubakubita bakabandagaza ibintu bikabibyo. Gusa FARDC yongeye guhirahira kandi ikoze mu mutwe M23 n'ubundi yarakaye, dore ko mbere twabibabwiyeho igihe cyangwa ku igitero FARDC yari yagabye kuri M23 byarangiye nyine batsinzwe, dore ko n'ubusanzwe bitabaje ibikoresho by'intambara cyangwa ibikoresho karundura by'intambara akeshi barabisigarana bakanabyitabaza kubarwanya. Ubwo ni M23 tuvuga iyo baramutse bashojeho intambara kandi bakoresheje bya bikoresho, harimo na bimwe baherutse kugura kwa bapapa babo cyangwa kwa bamama babo, Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihugu by'ibihanganye bikomeje gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri intambara irwanyemo na M23, ariko bikanga bikaba by'ubusa. M23 ibyo bikoresho ikabisigarana. Ni kubw'ibyo mu minsi yashize cyangwa iminsi itandukanye, ibyo bikoresho karabutaka bakomeje kubigaba cyangwa kubihereza M23, babizana bazi ko baje kurwanya cyangwa gusitsura M23. Niko M23 muri za tekinike zabo babagabaho ibitero nyine bagahangana umwe ku wundi. M23 bikarangira itwaye izo ntwaro zabo, ibyo bidege byabo, ibyo bifaru byabo bikarangira bisigaranwe na M23. Ibyo idahenjuye nk'ibitwike ikabisigarana, ikazifashisha kubirwanisha nk'imbunda, amasasu n'impuzangano z'iniforme. Ariko kubw'ibyo kare twabahagishejeho inkuru uburyo M23 yagabwaho igitero n'izo nsorasore za Wazalendo, FARDC, igisirikare cya Kongo muri rusange, FDLR basize bakoze jenoside mu Rwanda, ariko byose biri ku mutwe wa Kisekedi cyangwa igisirikare cya FARDC, dore ko ari bo bashefu babo. Ariko ibyo byose, izo ntwaro gakondo bazibatse, barabafutagura, barabakubitagura karahava. Harimo udusuka, udufuni n'ibindi byose n'imihoro. Bari biteguye bazi ko baratema M23 nkuko batema abaturage. Ibyo byose babakubise babigira umwanda, babagize umwanda, babagize ifu, aho M23 ikomeje kugira imbaraga zidasanzwe. Ni kubw'ibyo noneho aka kanya uko bigenze hariya ku kibuga cy'imirwano, M23 yongeye kugaba ibitero kuri FARDC. Ni nyuma yuko FARDC yabagabye igitero kare nyine, ibagabye igitero ikoresheje ibikoresho gakondo. M23 sahiyi babirindutse barakaye, aho bagabye igitero karundura kuri FARDC. Hanyuma abenshi bakwimitwa imishwaro, abandi barapfa, abandi barirukanka. Ubufaransa nibwo bwakomeje kureba kuri izi ntambara cyangwa bwibajije kuri izi ntambara zikomeje kuba agaterera nzamba kanyina wanzamba hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ubufaransa nabo byabarenze, bagira icyo bavuga, aho byabaye ngombwa bahamagara His Excellency Paul Kagame baraganira. Ariko murabizi ni igihe kinini amahanga na DRC muri rusange cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gushinja u Rwanda biriya bibazo, ariko u Rwanda rukabihakanira kure, rukavuga ko biriya bibazo ari ibya Kongo ubwabo, ari nabo bagomba kwisubiza ibibazo byabo.
gusa ku bw'ibyo Macron yagize icyo avuga cyangwa se yahamagaye His Excellency Paul Kagame bagira n'ibyo baganira. Ni ibiganiro byafashe umwanya munini nk'uko byatangajwe na Village Urugwiro, aho Emmanuel Macron yahamagaranye na His Excellency Paul Kagame bakagira ibyo baganira ku bijyanye n'iriya ntambara iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose cyangwa igihe tubageza ibyo ngibyo, ariko twongere tubabwire ko M23 yongeye kuguma ku gasongero, cyangwa M23 yongeye gukorera ibyo ifundi yaboneye ku mugezi FARDC n'abambari bayo. M23 yongeye kubavutagura irabakubita aho birukanse bagakwira imishwaro. Urugero nko muri territoire ya Nyiragongo, M23 ibakubitiyemo aho buri wese cyangwa n'uwabibonye nta kintu yari kuza ararenzaho. N'uburakari bwatewe na kera na kare niho byahereye kare, aho ibitero bitandukanye byagabwe kuri M23, aho insorasore za Wazalendo cyangwa FARDC bari bafatanyije, bari bambaye impuzangano z'uniforme n'amaboti, ariko bakagaba igitero bifashishije ibikoresho gakondo. Ubwo bukoresho gakondo baza kubufata, hanyuma banategura buryo ki bagomba no kwihimura ku bw'ibyo, cyane cyane ko bamukimara gutsindwa, bakimara kwambugwa ubwo bukoresho gakondo, FARDC n'abambari bayo biraye mu baturage, babica urubozo, barakubitwa, barabashinyagurira. Ndagira ngo nkubwire ntago byoroshye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. No bikomeje kuba agaterana nzamba koko kanyina wa nzamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda na n'ubu bakomeje kurushinja gutera inkunga umutwe wa M23. Gusa u Rwanda rubihakanira kure, cyane cyane ko Kongo atari yabo, ari nayo ifite gusubiza ibibazo byayo, cyane cyane kari nayo yabyiteye. Iyo ni guverinoma y'u Rwanda cyangwa ubuyobozi bw'u Rwanda busubiza gutyo umunsi ku munsi. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ntibumva, na n'ubu bakomeje kugira nyirabayazana u Rwanda nk'uwateye cyangwa uwazanye ibibazo bafite ubu ngubu. Kubw'ibyo Emmanuel Macron hari uko yaganiraga n'umukuru w'igihugu w'u Rwanda, yongera gukomoza kuri biriya bibazo, dore ko baje guhamagarana kuri uyu munsi. Perezida Kagame na Macron bahamagaranye bagirana ibiganiro, banaganira ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byatangaje ko Perezida Kagame yagiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu w'Ubufaransa kuri telefone, baganira ku ngingo zitandukanye zirimo n'ibirebana n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragoye ko kuri ubu umuyobozi w'u Rwanda cyangwa wa DRC bagira undi muyobozi bagirana ibiganiro batagize icyo bavuganaho ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, cyangwa se n'ibibazo biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, bakabisoza batagarutse ku kibazo cy'umutekano hagati y'ibyo bihugu byombi. Ibyo byo byaba bigoranye. Ini ikibazo kikomoka ku ntambara iri mu burasirazuba bwa DRC, aho ingabo z'icyo gihugu zihanganye n'umutwe wa M23, ariko DRC yo ikemeza ko uwo mutwe utabaho, ko ahubwo bahanganye n'u Rwanda ari rwo barwanyira rwo M23 itabaho. U Rwanda ku rundi ruhande rwo rukomeza rwamagana ibyo birego, rukemeza ko leta ya DRC ikwiye kwita ku bibazo by'imbere mu gihugu cyabo, kuko rushimangira ko abagize M23 ari abanyekongo, uretse gusa kuba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakomora kuba aho bakomoka harahoze ari mu Rwanda mbere y'uko imipaka ikatwa n'abakoloni. Kera hariya intambara ibera cyangwa se muri turiya duce ahenshi hahoze ari mu Rwanda. Nk'uko byatangajwe cyangwa se byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye cyangwa se n'ibiro by'umukuru w'u Rwanda, bavuze ko Perezida Kagame na Perezida Emmanuel Macron bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro mu gitondo, aho abakuru b'ibihugu baganiriye ku bufatanye bw'ibihugu byombi.
Ibiganiro by'aba bombi kandi ngo byibanze ku bibazo biri mu karere birimo n'icyo mu burasirazuba bwa DRC. Bishimangira ko bakeneye igisubizo cya politiki ndetse bakaba banashimye ingamba ziriho zigamije gushaka igisubizo zirimo ibiganiro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Ibyo byose byakomeje cyangwa bakomeje baraganira abakuru b'ibihugu, ibiganiro birakomeza. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa kuri ubu abasesenguzi bemeza ko umeze neza nyuma yaho icyo gihugu cyemereye uruhare cyangwa cyemeye uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyakora kiracyanengwa kugenda buhoro buhoro cyangwa bigura intege ku bijyanye no kuba cyata muri yombi abakoze iyo jenoside bakihishemo. U Rwanda rukaba ari kimwe mu bihugu byumva neza icyo M23 irwanira kuko ruri no mu bihugu bicumbikiye impunzi zakuwe mu byazo nabo mu mutwe wa FDLR. Kuri ubu nabo bari mu ihuriro rirwanya M23 hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo bavagwa cyangwa ubwo bazaga mu Rwanda, ni u Rwanda rutera cyangwa ubwo byose byashyizwe ku mutwaro w'u Rwanda cyangwa ku mutwe w'u Rwanda, nkaho u Rwanda rutera M23 inkunga, cyane cyane ko babona M23 irwanira abaturage ba Kongo nyirizina, banaza mu Rwanda bagafatwa neza uko bisanzwe. Perezida Kagame yasubije abaza nawe impamvu abandi badatera inkunga uwo mutwe. Ati ni kuki muvuga ko ari twe tuwutera inkunga? Ni u Rwanda kandi rudahwema kugaragaza impungenge ruterwa no kuba leta ya DRC yarahaye ibyimbo abo mu mutwe wa FDLR, nyamara umugambi wabo wo kuva kera wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba utarahindutse kugeza na n'ubu. Kuri iyo ngingo yo gukorana na FDLR ho bisa nkaho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya Kisekedi idafite icyo kubikoraho, cyane ko mu bihe bitandukanye igenda ibihakana cyangwa itabyumva, kandi ko igenda yivuguruza ivuga ibitandukanye. Rimwe yemera ko ari ikintu cy'ingenzi gikwiye gukorwa ndetse ikanatangaza ko igiye kubikora. Ubukurikiye igatangaza ko FDLR itakibaho ngo yaba yaraciwe intege na gahunda zihuriweho n'u Rwanda na DRC zigeze gukorwa zo kurwanya uwo mutwe w'iterabwoba, naho waba utakibaho. Ubwa gatatu birengagije nkana ibyo FDLR ishinjwa byo kuba igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, bagatangaza ko abayigize ari abanyarwanda babahungiyeho ndetse ko bakwiye gufashwa gutaha iwabo. Ibishimangira ko leta ya DRC idafite umurongo ku kibazo cya FDLR ishinjwa kuba ikorana nayo,